Om Swastiastu. Boleh malering channel di tiang Nai channel. Sedurung lantur, durus subscribe channel puniki. Dumugi moi gunalan, rahajeng miar sayang. Reng video puniki titiang pacang ni bakang indek silih sinunggil amek-amekan sanewen teneng Bali inggih punika Batun Tep. Nah semeton minabang semeton kartun wenten sani dorong uning yening Batun Tep puniki rumasuk ring wargi buah nangke utawi Artocarpus. Sinah yening kaucap ring basa ilmiahipun Batun Tep kesungguh Artocarpus odoratissimus. Punyaan tep puniki tegahipun kirang langkung 15 meter nyantos selai meter utawi lintang. Tur ageng diameter punyaanipun 14 senti nyantos ameter lintang. Yening mangkin minabang kantun akidek wenten punyaanipun bilih-bilih yening ring kote pasti kesampun nenten anin malih manggihin punyaan tep puniki. Semeton Bali make sane durung uning sapunapi tata cara ngolah buahipun mangda presida ke ajang dados amik-amikan. Nantukan punyaan tep puniki tegah tur ageng silih sinunggil tata cara ipun ngerereh wantah ngulungin utawi nuduk buah ipun sane sampun runtuh utawi ulung. Nah, yening sekadi dumun alit-alite makeh sane megarang-garangan ngulungin utawi nuduk buah ipun ritatkala masantep mebuah. Buah sane sampun tasak keambil batunipun sane warna putih tur kebersihin. Nah, sapunapi caranipun dados sarengin utawi tulat caran titiang nggih. Ya diastun menyi nanging ampuh pisan semeton. Batun tep sani sampun kepelut raris kecuci nyantos bersih. Nanging dados dan kecuci nggih punika manut kesenengan semeton sami. Kaping untat, Batun Tep sani sampun bersih, durus kenyahnya nyantos warnanipun soklat wayah. Yening sampun Batun Tep punika sampun presida ke ajang dados amit-amian semeton Bali semuanya.
Inggih semeton Bali, roh iki video ditiang puniki, elingan like, komen, lan subscribe channel puniki nggih. Dumugi channel puniki preside ngelimak tur preside tuang konten-konten sane mawi guna. Kebutuhan ditiang untuk para Mas Santi. Om Santi 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 Om.